But when it comes to technology, kuringana na minista wa ukuui na waki wa nyumba Dr. James Macharia, mubango uyu uthagathagatwo ni ministry yake ugitanya kunina thina wa wagi wa nyumba makiria riri bururi uragwetwo gukorwo na ukunderi wa nyumba itanyihirie milioni 1.8 an African standard. Ningi Macharia ni ataririe mubango wa thirikari uria uratanya kuhurana na wongerereku wa andu icagi-ini makiria guku mucii munene wa Nairobi. Kuma haha itwarwo cabinet, kuma cabinet ithie parliament. It's kuma hau ituke watho. Tau dauga ri ni guteithia muno tondu hena bata munene muno wa manyumba guku Kenya. Ugitara kiwango kira twikite na kiria kiagiriirwo ni gwikwo. Hena gap ya hakuhi milioni 2. Werutiri wa thirikari naguo ni gwetetwo gukorwo ri wa kirathi kia iguru makiria thutha wa kwanira kwambiriria waki wa nyumba kaunti-ini itiganite itina ria mbere rigitanywo kwambiriria kaunti-ini ya Machakos. No tweciria twambiriria mubango uyu twinaguo ni tugwaka manyumba maya nige andu aitu matie guthie kuria gwitagwo slums na matũikara wega mena health njega maheo mai maheo barabara na maundu mangi maingi. Hari mathina maria magwetetwo kugumira ruhonge ruru ni wagi wa mibango na waki utari na kihariro. Hadini ya Kameme TV, Reto Reko ni Mbataru wa Mwangi.